Krščanska ljubezen je konkretna. To je bila osrednja misel papeževe homilije med jutranjo sveto mavšo v kapeli doma svete Marte 11. novembra. Izhajajoč iz odlomka iz 2. Janezovega pisma je papež Frančišek opozoril pred ideologijami in intelektualizmi, ki cerkvi odvzemajo meso, kajti kriterij krščanske ljubezni je utelešenje besede. Zapoved, ki smo jo prejeli od Gospoda, je hoditi v ljubezni, toda ljubezen se danes uporablja za mnogo stvari. O ljubezni govorijo romani, telenovele, govori se tudi o teoretični ljubezni, a kriterij krščanske ljubezni, je poudaril sveti oče, je utelešenje besede. Kdo to zanika ali tega ne priznava, je antikrist, je poudaril sveti oče. Perché il nostro camminare nell'amore mai faccia di noi un amore astratto, ma che l'amore sia concreto, con le opere di misericordia, che si tocca la carne di Cristo. Prosimo Gospoda, da naša hoja v ljubezni nikoli ne bi iz nas naredila abstraktne ljubezni. Ljubezen naj bo konkretna, z deli usmiljenja, ki se dotikajo Kristusovega mesa utelešenega Kristusa. Zato je diakon Lovrenc dejal, da so ubogi zaklad cerkve. Zakaj? Ker so trpeče Kristusovo meso. Prosimo za to milost, da ne bi šli onkraj in ne bi vstopili v ta proces, ki veliko ljudi zapelje v intelektualiziranje in ideologiziranje te ljubezni, ko cerkvi odvzamejo meso, ko odvzamejo meso krščanski ljubezni, da ne bi prispeli do žalostnega spektakla Boga brez Kristusa, Kristusa brez cerkve in cerkve brez ljudstva. E non arrivare al triste spettacolo di un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa e una Chiesa senza popolo.